Banyak sambel, saus, ono telur. Banyak ya teman-teman. Untung nggak tak semuain minyak, mendem aku makan oke. Ah, jadi ini seperti ini ya. 这个是秋鸡，有甜甜这样。大家试看看一下，敢不敢吃？给太太卫生纸。怎么样？一个是好的，敢不敢吃？会不会好甜？它好热热诶，才不要太刚刚煮，送一大堆这样。里面很甜，这个孜然哦，秋鸡。加semua naga loh. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Ayu Jayu, semangat. Nyonya aku pulang dari pasar ya, huru hara karena besok mau sembahyangan. Jadi ugal-ugalan, lonjong terus. Aku nggak tahu kenapa ya teman-teman, hidungku yang sebelah sini tuh bengkak, gatel, kayaknya jerawatan gara-gara makan kacang rebus. Ayo, lonjong ugal-ugalan. Tepung, lusun, dua多少的？250。哦，比较贵。现在不是它都是这样的。Nah ini kenaca ya, kailan cai. Nanti dipredeli. Udang katanya besok mau ditumis, mau dioseng. Mau beli kuah-kuah ya. Ini mau ditumis besok kayaknya, aku yang nggak tahu. Kayak mayones gitu. Tepung, besok mau goreng ayam. So katanya mau dimasak, aku nggak tahu. Tambahin air. Dan hao pangsai. Ni hao. Ni hao. 太太不在啊。太太，放他的桌子上啥了哥？他有冰箱啊，在他的旁边，哥哥放冰箱里面。Nah ini mbokku beli ini murah katanya. Say, yang Cina, 我不知道啊。我哥哥说多少钱？太太给我3000块，我是这样哦。Jeruk, ono buah apa gitu. Tumben nyonya aku mau sembahyangan belanjae penuh dengan sopan santun dan tata krama. Biasanya ugal-ugalan semua dibeli, giliran sembahyang nggak boleh masak banyak-banyak. Biasanya nyonya aku tuh kayak gitu, aku nggak kaget jadi. Selama perjalanan menemani nyonya kerja di sini tuh banyak banget pengalaman yang didapat. Kita akan mengetahui watak majikan kita, pelan-pelan kita belajar. Ibaratnya kalau mau itu Imlek teman-teman, setiap hari tuh belanja, karena takutnya pasar tutup. Kan setelah Imlek itu libur berapa hari ya pasar, karena ibaratnya hari rayane orang Taiwan. Belanja gak karu-karuan. Nanti pas masak nggak mau banyak-banyak, itu wis ora kaget. Yuk kamu nyuci kayak gini tuh pakai apa? Mesin cuci atau pakai tangan? Saya pakai tangan ya teman-teman. Nyucinya tuh gampang banget. Ibaratnya mau apa itu, mau kena ini, mau kena itu nggak kelihatan teman-teman. Mau kena kecap, mau kena apa itu nggak kelihatan. Nggak seperti baju putih yang gampang kotor, gampang banget. Aku nggak mau ngerendam lama-lama ya, warnanya tiwas hilang. Jadi aku nyucinya wis biasa aja. Adalah ratapan, bukan ratapan ya, ini adalah isi hatiku hari ini. Aku akan menyanyikan satu lagu yang mewakili kita semua, yaitu Bondan Prakoso. Hari ini aku kumat teman-teman. Nah, ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Nyonya aku ngamuk gue.
pot会翕2条菜龟加迄个龟仔肉呢，哦，要炒虾仁也要剥皮啊，这怎么不来哈？要放多少？这个2杯是不是？对，啊，对，是最多的啦。我那天弄的这样。现在几点了，朱色瓜？现在已经11点，差15分，11点。但是为什么这么小这样？但是全部有的大有的小，现在都是小的啦，东西都没有得吃。Tahu sibuk ya hari ini, besok persiapan mau sembahyangan, nyodor-nyodorin diri mau masak buat salon. Kalian jangan beli makanan. Aku mau masak buat kalian, buat apa gitu loh. Dapat opo, ngiran aku. Ben bagian ben. Nanti nganterin makanan ini itu. Kayak gini dikupasin. Chắc có yêu liang chín đây rồi. 有啦，有两斤。Sora kaget. Kerja makan inyang. Tatin hoa. 哦，那个虾仁蛮多的。对，如果它的可以吃更多。要不要炒？不要。现在。Aku hai mấy cun sama tiêu xe chi. Kan xiao gu gu de. 不要。我这个要辣好脏。哎呦，下都不能来哟。油在外面当沙西米。泰国菜那个叫什么？Sidang saya Dinlan ya sih. Kotorannya sebanyak ini. Oh ya, si Iwan aja bisa. Ini Iwan. Nah, kita lewat belakang ya, aspal baru, anterin makanan. Nah, nyonyaku itu adalah teman yang baik untuk teman-teman dan saudara nih. Ibaratnya di rumah repot banget masakin untuk teman-temannya yang di salon. Nah, itu bukannya orang baik. Ini tanganku kena aspal teman-teman. Nah, jadi tetap hitam ya, aspalnya belum garing beneran. Ini sandalku hitam-hitam. Aku nggak ganti baju, emosi jiwa ganti baju. Gitu ay. Sudah nurut ah. Nah, kita melewati pepohonan itu adalah Pak Dokter ya.
bunga kertas putih. Ni hao, 我不要进来。谢谢，不好意思。谁？那个要下去蒸啊，所以有一点点傻了。哎呀，要下去蒸哦。哎呀，这一道很漂亮呢。没有漂亮，什么？那个太太，我的太太。嘿，哦好，要付钱吗付钱的钱，他在那边，你拿回去小钱不用付了。 ？Oke 好，东西拿回去就好呀。拜拜。Katanya pakai baju ini bagus. Nah, kita pulang. Buah pir. Wah, panasnya Masya Allah. Mian. Nah ini dua ya teman-teman, gede kelihatan ini. Sejian pun aku kang cetok 3000块。2000多块。他说，他讲说2500，后来算我们是2050。Teman-teman. Nyonya aku mau makan telur ayam kampung ya. Ini satunya itu 20 NT, 10.000 rupiah. 20.000 rupiah wis. Nah, sekarang Nyonya makan ya teman-teman, makan siang. Yuk, kenapa kok suka menjelekan majikanmu? Tidak menjelekan teman-teman, memang seperti ini. Saya pun juga teramat sangat menyayangi Nyonyaku ya teman-teman. Minyak teh ini baunya seperti bau iler kayak gitu teman-teman. Menurutku ya, kayak pas dipanasin gitu ada bau-bau nggak enak gitu. 是了还没12点对对，还在好了好了。Lapar. Bismillah. Dia nggak mau terlalu kering ya. Minyak teh teman-teman, kasih minyaknya jelantah. Segini, seperti ini. Hah? 他要行。 Oh. Ya Allah banyak banget.那个是对面那个喽，他有做不知道，他送给我。他用手机在炒。不是啦，他很喜欢做东西。要不要试看看？手感好脏哦，摸这边摸这边，等下吃东西。哎呀，那个是什么？这个是搭配，什么咖啡？搭配，听不懂。搭配的，搭配是秋季、夏季，怎么样讲哦？不会讲用啦。饼干下去炸。对呀、饼干中间是秋季，这个是秋季，有甜甜这样。大家试看看一下，敢不敢吃？给他点卫生纸。怎么样？一个是好的的，敢不敢吃？哦，好油。好油，会不会好甜？那它热热诶，它不要太刚刚煮，送一大堆这样。里面很甜，这个孜然哦，秋鸡加什么那个咯，很像糯米下去放一罐，它变说肮脏那个咯，它放那个东西，这个里面，这个没有加糖，它是孜然下去放这样会说这样的意思啦。秋鸡参咩？那个天然的那个糯米下去发酵那个肮脏，肮糟那个。对，大家要吃中间的啊，不一样，好吃，我什么都好吃。你炸的就是好吃啊，对，咖喱咖喱了，喜欢吃炸的。嗯。  嗯。 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 嗯。
Susah. Nana, Enak banget. 迄20块是俗的一粒。阮两罐40粒嘛，40粒就800块啊嘛，一罐20粒嘛，我买两罐，就爱800块。嘿啊，800，加巧加巧1250，安尼2050对啦。安喏。阮囝伊甲我讲，伊讲本来2550啦。Manisnya pas. 我讲你紧下冷冻哦。Dalamnya lumer. 无。Ini luarnya lebih crunchy. 对，嘿，才袂臭酸去。无啊，摆好就个人分去啊。对啦，嘿喏，你那才好喙到啦，安尼吼。Nyonya aku doyan. 新进兵。毋是啦，你摕来退冰吼，爱等互伊冷，你才通啊，嘿，再搁切。Ini lebih 你 enak 安 dari 尼 yang 切， kemarin. 迄冷冻顶扣扣，你来切一定足歹食诶。怎么样，太太？太太感觉到怎么样？不错，它没有加汤哦。但是本来这个东西甜，很像 Hiromi 加什么那个改起来它变甜哦。我们没有加汤是这样的意思啦。还要吗？不要太多，这个一点点，还有一点点。这样子够。这样够。我也是不要吃太多，他送给我们太多了，送多少1、2、3、4，我吃2个。我也喜欢吃这样，但怎么样？我等一下不吃饭吗？我还没吃东西，吃这样，吃咖喱，哎呀，什么都吃了。那我们几点要送医3点半。3点？为什么这么晚3点半。为什么这么要等3点半？他儿子不在。我不能送到那边一下。因为他儿子很凶，不要他做。他要自己做。因为他开刀啊。我知道他的儿子有一个媳妇，以前做巴掌在那边那个，他儿子不喜欢做这个事。不喜欢给妈妈做这个事。我等他的儿子不在再做。等一下煎一煎带回家，不是煎一煎明天再拿。没有，等一下他煎一煎我就带回来了。我太太要这样。所以你等一下。因为他有。他15号那天有帮人家炸。哎呦呀！有没有撞？有啊。哦，因为他走路很慢，太太。他走路很慢，是不是？这个脖子骨折啊。骨折是什么意思？断掉了。小朋友的脖子断掉。妈妈的。Masya Allah， 那个lolitan deh， 那个的错了是不是？开车的人的错了是不是？Wah, Masya Allah. Jam 1 lebih ya. Soalnya mendung, nyonya pergi. Kemarin aku beli telur ya, uangnya diganti. Jadi telurku dijatah teman-teman. Nah, aku mau makan apa ya kira-kira? Kok pakai sawi? Ini sawi itu sebenarnya sawi pahit, sawi nyonya. Mau tak makan sama apa ya? Kayak bakul mie ayam nih. Ini organik ya, dia bolong-bolong. Kita rendam dulu.
cuacanya itu biar pet ya, kadang ya panas, kadang ya itu mendung. Matahari ini tuh kadang terang, panas banget, kadang itu kayak yang mendung banget. Nah, hari ini aku dapat rezeki ya. Ini tuh ayam yang dimakan untuk mie ayam itu loh. Ayam ungkep yang untuk makan mie ayam ini dari Mbak Bro depan rumah. Terima kasih. Terus aku juga dikasih eminya. Cewek cantik itu kalau makan sedikit ya. Nah, alhamdulillah aku juga punya mie ya. Ini mie tuh nyonya aku yang kemarin masakin untuk meme masih ada. Nah, jadi aku siang ini mau makan mie ayam. Mie ayam buatannya Mbak Bro depan rumah. Oke. Itu suara mobil sampah belakang situ, teman-teman. Nah, ini mie-nya beda ya. Nah, ini mie ala Mbak Bro. Ini kayak memang yang bener khusus untuk mie ayam mungkin. Kalau ini mie yang sering nyonya aku beli. Namanya Yu Mien. Beda, teman-teman. Ada bedanya. Dari bau wis wangi banget, teman-teman. Bener-bener wangi mie ayam, nggak bohong. Wangi banget. Ini Mbak Bro biasanya tuh masakin untuk suaminya. Kukus ya sebentar. Kayaknya semua orang itu pernah makan mie ayam ya. Kalau di kampung saya itu mie ayam keliling tek 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 itu rasanya masya Allah pas waktu zaman kecil dahulu kala. Ngangeni baunya tuh harum banget. Ini juga baunya tuh harum banget. Bumbunya tuh bener-bener wanginya mie ayam punya. Enak. Kayaknya, nggak tahu. Aku mau ngerebus mie. Nah, ini mie dari Mbak Bro. Bismillah ya Allah. Kalau Mbak Bro makannya satu porsi gini mie-nya. Mah banyak ya ternyata. Akhirnya nggak banyak loh. Oh ya oke. Sayuran. Nggak usah lama-lama ya, nanti blonyo aku nggak suka. Sebentar banget. Itu mie-nya yang punya aku untuk nanti malam aja. Ini cukup segini ya. Leman ya, minyaknya ini yang bikin enak. Biasanya mie ayam tuh yang oily ini yang enak. Nah, ini juga empun ya. Nah, ini rasa originalnya ya, dia oily. Soya mie, bismillah. Ini yang enak nih. Kalau majikanku kayak gini nggak kaget ya. Nyonya aku tuh suka makan lurovan. Lurovan itu masak non halal giling tuh dimakan sama mie. Itu kesukaan nyonya. Jadi untuk rasa mie ayam nyonya aku gak kaget. Aku nggak makan semuanya ya seperti ini. Sambal, saus, ono telur. Ini mie juga teman-teman. Banyak ya. Aduk ratanya rada susah ya. Aku nggak tambahin sambal lagi ya, ini sambalnya pedes banget teman-teman. Kemarin tuh ada sambelnya, ada cabenya, ada sausnya. Jadi segini aja. Ini ayam rumahan. Nah, jadi ini seperti ini ya. Banyak ya teman-teman, untung nggak tak semuain minyak, mendem aku makan oke. Apa ya, yuk tadi wes sarapan. Saya tuh sekarang itu setiap pagi sarapan itu basreng teman-teman. Kalau orang mah makanan sarapan roti, nasi atau apa itu enggak. Kalau saya suka yang kriuk-kriuk kayak gitu. Supaya kelihatan mie-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak tambahin saus apalagi ya. Kemarin sambelku yang ada di telur itu wes itu teman-teman. Pedes banget. Bismillah.
Mie-nya aja aku suka ya. Mie-nya ini enak teman-teman, kenyal. Bukan tipe mie yang lembek atau kegedean itu enggak. Ini enak banget mie-nya, ada masih enak. Kenyal punya. Gurih, manis, asin, wanginya dapat. Aku suka mie ayam yang nggak ada tulang kayak gini ya. Kalau ada tulang itu aku takut teman-teman. Laos. Nah, tantangan orang makan mie ayam itu apa? Kalau dikasih sambal yang buahnya kayak gitu ya, itu kayak menambah tantangan. Kalau ini tuh tipe yang oke, ada pedesnya tapi kalem. Dari pedes, enak, asin, gurih, manis, wanginya dapat teman-teman. Dari rasa jahe, kayaknya ada tambahin jahe juga ya, laos dan lain-lain, daun salam, daun jeruk, semuanya enak. Ini sawinya nyonya aku tuh sawi pahit teman-teman, kuat saya. Seumur hidup itu saya tuh belum pernah yang namanya bikin sendiri ayam untuk mie ayam ini, saya belum pernah. Saya juga enggak pernah penasaran. Nanti kalau di Indonesia bikin sendiri, yuk lah beli aja, beli lo murah. Sebenarnya Mbak Bro ini bisa jualan. Ini Mbak Bro ini tuh wanita soleha ya. Jadi Mbak Bro ini masak mie ayam, bumbunya ini tuh dikirim ke suaminya. Jadi nanti bisa dimakan suaminya kayak gitu. Ini tuh kayaknya itu dada ayam. Enak banget teman-teman, bumbunya kerasa banget, berempah. Ini potongan ayamnya gede-gede, harum, kerasa dari asin, manis, rempah-rempahnya kerasa banget ya. Daun jeruk potong-potongan. Nah, kalian tim mie ayam atau tim bakso? Kalau saya nggak bisa milih ya, karena ada kalanya pengen makan mie ayam, ada kalanya pengen makan bakso. Ini sawit pahit banget kayak broto wali. Namanya kuacai. Ngeri. Tapi ini katanya bagus banget untuk melancarkan metabolisme. Ada yang kecil, ada yang gede. Ini yang kecil punya.
Jadi siang hari ini makanannya gratis ya dari tetangga depan rumah atau Mbak Pro. Nah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sehat selalu, panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Nah, video ini cukup sampai di sini. Saya Yayu Jaya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur, Papa. Sarangnya kenyang banget. Karena apa? Karena wes makan dari tadi, makan basreng.